Hari apa? Masuk kuman cikadai bagi yang kepediang yang ini hari apa ke bamda. Uji su apa penyalap ikisenran ke jemu hadu kinyopo, kinyopo angot kisenran ke jemu. Amdi tangkat nyopo angot di kongnya payalap uang kumne. Kalau nulu pediang ipi pediang ni kata orang kam krau ada jingin ke jemu. Ngap pediang uji su, ngap pediang pat ikibrio ke jemu. Hari pediang ibrio jeng ngap pediang lu uji su hari apa ke bamda. Jadi ka bentang ka Islam hari ka por bentang. Ngaya hang ni on di penmong you know. On di pektang you know. Rai ban ai. Kata kecing ka. Ba ban yo ru ya kata. Kenong rim ka sekiam. Bagi jan kecing dai ka jengi ba ulai. Nama uji suang ketua gospel ka jong Matius kalau ka ba aru pra ka ba kendai ba arpo. Upha bai lek jalan anda ada penyalam pelong senran pembaptis ada pembaptis iki. Hikai kim suma hari kum baro. Dan kami ngapa dengan hikah ya pihak dengan por pemerintah. Maka yalap sialap ke kamera menyalap keladap. Nama iskem kalau kami dengan yang bat pah dengan yang isya ladai bangai bat ada pemperdiang yujisu bat ulah dia pembaptis hari ni jingin ke jongo. Dia bentang penyiasat kemat cucu lembaga jingkran ke jonga. Dengan lehat dua lembaga jing dua piru ke zaman sembau belai pli dan jampi. Dua yang percaya boring hari ke por pemerintah. Kok pangaci babernya ayo teruai ke por ke bamana teruai. Teruai ngalong borit tam teruai kemar ke jome teruai. Teruai percaya bor ke teruai ke ben mina ke sentur ke jonga teruai kalau ke bor ke krabor ke jome ke teruai. Teruai percaya bor ni wipoi. Hak kata ngajong Yesus Kristus ngadua. Mentah bahala kata amen. Dia hak ke por. Kali ke cinta kamde tang hak ke ye. Kali ngi wipoi besnyo kan ke por. Lalu kilom kemi Kikun sama bat paro kibala ni yesnyo dan bagan dengan por. Hari ni por aku akan rak lama kau ikut cintu kana belum ke parsi. Balam dengan cintu kana ansat dan baktim ke jong terah. Baktim ke gospel. Hari ni por ke bamda. Hari kau ikut si. Hari kau ikut senang. Ada ke jing kerdu ke bakrau hari jing kerdu Dari mentah panas lap lah pohon lah selidor. Hari kau cintu kana ke disepang ke jing kerdu Hai kau kasi, kau senang. Atar kong lo kaying kesem. Namar dan taman diru. Hapet kendo kelap pedang lo dan Hapai sini satai lo kajing kerdo sudah. Kasnyo kumar kle. Namar dan hakata senang ke kisah. Hak kau kasi, kini kibril dan hata senang. Kia lumang sijaka. Bagi lapar khat bakumno, bangin yo Kumno kangat lese bangin yo hak senong ka jongi. Tiga lek bang kendo yang woi beri champang ha. Baru dei bangai yo trai. Baune bangai yo trai. Bagi lek syo ki ang kumne. Kono hikai bapa. Babatai. Iki ye baro nta ka baba. Te thu engi. Kumno ngin yo ye ko ka senong jongi. Ki belang ki merat ki layap lo nama bagi terkam bami om sakat no ngir ni sayap no dia no hikai rak besur bajiam udah kadon kata ke solution ni kata ke pila bani kata kadai ba sibet andalada tumpak kenai baje jemet baro bahata senong kiwan ra sisi kra kadot Sisi kera kadut namar bagim hantar dang mosi. Sisi kera kadut sara basa te hata kakwa kepung. Te anda pilaki mestap kata kadut kan kala bat kan penjadi terkong kesenang jompi. Te kita bau bedan hata kejaka. Kilang hoi ngilek kumta ngin yo e ka Ada kira lesien, kila poi halayin jongki. Siapa ndak kumba kendai berjenjet. Kami sim jongki lada nak kena jingong. Lada kam te mengasih kera kadut, mada bentit kiwai tikin te ya kata kadut. Apa kata kapung? Kata kau ikan jing ru kau kum tangi. Langam te mana kadut. Kata kapung antip ayu kiwai tikin te hi. Baru bulan hasa kayen.
Kita ni tak jimat hi kita ang kita. Balangan pek menga, maging junga. Ang nan batiap, namar baru kita kin tei hal tak puang. Kejayu anda human step. Baru kita bare syata pung, bare jingok hatu kelata pung na. Lek basusi kata kapung kata terkau. Te baru kita lek. Syata no hikai. Kila kelek. Kumno kinrat, lek kumno kolong hikai. Baka takapung karang terkau hadu mentah. Dia uno kala pusam kiu doang kumne. Mano kebat he dot. Hapok kapung alewan cikemat. Amdan beweru bawan cikemat. Mar kidan kawe ke cimet. Ka jabing jimu perkat cengki. Lam he menga amnele mar kidan ni kawe kebat he. Kaya ke cingi kai bak kuat banra, lam ka cingi tu kana ngale. Wan ju up ya no ino ka cingi jengki. Ta cingi de jengki kham tamat belai. Wan ju up ka nanti. Lam lek mangam lele, don te belai. Lam kit mangakam yo try belai, don te bekit. Don kata ka cingi. Langit tan kata ka cingi kenal kan ngang ka batar khong ha ka cingi mo jang. Namar yem smat he ka dot. Kula phau trai. Lagi pai, lagi tak dong Joshua. Kalau ngaba aku sang, kalau kau san Joshua bang, kumna. Ngeri manga, bagai jing jonga dan syakriyo tu. Joshua up, begini ki Israel. Hatu ki syakri ni ambil belai, bau syakri. Up ya no ina uang ba, lari ki way ki syakri ni kim syakri, ngah dengan syakri. Okay. Haka jingin gajingi dan kampan dan gani jimut jing perkat. Laki wei kita jing seng ni kim lai, laki wei ki dua ni kim dua hiya, ngangan dua ni kong eh. Ngangan jan nak cia dei boleh. Beli ke balang kata kong, beli ke longi stan kata kong hari report ke bamda, kata kong yang kata cia, kata kong dan kemudian nak senang, beli nama ki padan tak cia dei ke banding kong boleh. Yang pai kita cuma pau hari report ke bamda. Kalau ke bang Al-Quran. Tadi kot ke bang Hanyok intin ki bang nesak ha te umen sim bakata kanong le kurim hang ne kadi ka balang ma ka balang lain pa emphasis kalong ka ba san Al-Quran hadu lai Quran yang syam da ya balang persengim kung ka tengah jong Jesus Kristus ka tengah persengim kung ka tengah ti kanong le kurim hang ne ka thoi ka balang samham te umen sim bakata kanong le kurim ki ya ong to wan ba uta ba yasnyo to unong to wan Bajar wasyang tun ai unwan bajar man tun shim ya ka ke jingiam pi ladang ngaba pi ladang nyim simalet ben the ke syekri apa ka balang long kenong le kuriam de kumno ke nyenyo ka jingien haba nang syong sa ka jingdom ladang ngaba pi ni sama ben penjan ya de ba mensim jong terang Tekum lo kengin yo yang kau juga jingiem nak jingiem ke jauh ni. Kenal lah dengan dan kau ke jingiem, yang dan ke jingiem. Nama kelam kau beri nak bani. Kenapa? Kelam kau beri nak bani. Ibu syah jingiem pun sinti dia balai maka kelak peniem dia beri. Dia kan jingiem jengi wei pawai kenal. Uji su kan gospel ke jong Yohanes. Kalau balai, kalau basau, data yang boleh hang uji subakan nong Samaria, uji subang lada patip mengalong kalau orang batu air ke kecilnya, kalau susi pada hari kapal ke mana? Lada ni pat penjannya lah dia baru uji sukres, lada ni nang update kiwe bakin jan amlelei lang am jan ro, ukpa juga yang ujan, takmi juga yang kajan, tikun juga kila jinya seng, jan uji sukres amlelei lang am jan, kenapa? Kita kini mapi penyak kata-kata. Balai, piang terkong. Mar, kun jo pi dan jinga deh, pi padan jinga deh. Kejingim jengim pi dan simet kejinga deh balai. Ki kun kim nak berkit kapap kejong ni. Ni kejinga deh kejong ki kun nak ni pot bang dah. Kami kam nak berkit jengi kun. Dan kam kejinga deh ke simet botra. Tapi kum kan kejing tu kana bang asam nak ni kapot bang dah. Balai kita senang. Kadu kejing terkong. Namar amdan uwe bat he kador bat hak ni kapot pada amdan uwe rap teng jengi ban the
Ya kata kadut ke belakang syakri kecil macam ni. Ni nam yo dari ke unggacian. Dari pa penjanyal de, saya balang. Ngai pa penjanyal de, show tau mensim. Show Jesus Christ. Ni nam yo dari ru ya ke unggacian. Nama agak sini bakadu ang ba. Day Jesus Christ ba ay unggacian, day mensim bakut, ba day ka balang. Kena kata. Haba Christ pang ka balang namken pang kano ka balang penjado. Kata biu ka balang kerja mensim menilum na syakri. Kerja mensim. Hari peleng macam ni pui. Dan kaman dan kacinya day ka bacan syah begin tip syah Jesus. Dan kacinya day ka balang syah kenang ba. Yen yo ka kacinya makan cim macam ni pui. Ba kalau ing sem jong ai piru. Kalau kalau ing sem ka ba im makan jam mensim. Ka ba tip riu teblai makan jam mensim. Ba ka balang jungiru kalau ba im bat nyen yo yang ka kacim macam ni. Yang apa ba mentah. Boleh ke cool makin tinggi kendian. Amen.